O le taon le o le hoa a sia le tātou fisfasa lau e le tātou whalaptonga e o le UTOS. E au a fo inisio vaenga tau na whailoa i le tātou tunu i le unanga. Le lau whatisima le suga i Anthony, ia, sui o le tātou UTOS. E au a fo i le tātou buklai me whatalwatu. E alau sunga Anthony ni vaenga le tai au mahaloa le taua tai mahalo fo i le sopona ni tai au. Ya, manatu ni tau tātou silfa i le lofa maleanga le tua i lona mātungo fi ia te taina melo to soifua ma so mātou wola o te whawhiroa ia toi maleanga ngai tumu whalo alo lo sungu fotia ia tau tai el tātou pokalami ia e hafo i le whafunga anga le malu sio tātou atunu ia tupu mai e sio tātou atunu Samoa o whea lava tun manu o le lalulangi o whapenao na maua e tātou pokalami whawhiroa ia tuli utos maleanga ngai tumu whalo alo ni tai alfa malo soifua langi ma. Ia, malo lava leo sai malo fo se fua ia le fo umar nei vai as ia o tātou i nei la stofi whaaftaivi ia le tua. La fo atu ia le sunga Anthony ia wa fo i nisio vaenga ia e tau whaamtali ia i le tau tūlanga o lo ia le tātou nang ia ai po whapefe fo i ia le tūlanga o lo ia ia le tātou whalaptonga whapatunga tupele ali utos mal whaaloa. Malo whaftai. Ia, futia salo le nevai tau le tātou official utos. Pau lava tūlanga le ai a pisa o ele malo le atunu ia emission nai o tātou suifa unity. Ia o le tūlanga le o le tātou tufanga po le tātou dividends. Ia, mo le sirfia le malu si o tātou atunu emission o tau suifa unity o lo iai o tau teunga tupe teu whaafenga luenga le tātou official. Ia, o leo a toa nilma nai vai aso whanga solo i le tūlanga o tufanga le tātou ofisa. Ia, iwa sene le unity e tasi. Ia, le payouts po le tūlanga to e tongi atu mo oil suifa unity. Tau sangalo tua nai, ia, whapena o na valu sene e to e tongi atu le malu le atunu. Ia, tau sanga ne usitia, ia, le iwa sene i le unity. Ia, a whapeo whafonga mai le malu o le mamalu o tātou suifa unity, ia o le ai maua lewa noa. Mo oe, ia whapea foi, ia le teunga tupe teo whawhenga luenga al tau a inga sa whapenao na whai, ia le ngata foi nā, ia sunga whawhenga inga ma le mamalu o nai o tātou aulotu, ia toi whasisila ma toi whamanatu atu le tātou ofisa le ni tai au, o le ai la tātou tuftufanga, ia e mawhai o na tala umaitua. E mawhai foi o na tōwhinga ngalu, ia e toe reinvest pe toi whātau e nisi unity ia i le masina nei. O leo toi amatalia le tātou tausanga whaltupe le nei tausanga e amata tu masina nei, o leo amatalia tā lai wa fitu. Ia o lea tau le unity e wha mai a ina i le vai aso fou. Lono winga a wha pete whingalo e toi teu tonu lau tuftufanga pe sisi whaupunga reinvest lau dividends. Lono winga e whātau e au unity i le tā lai wa fitu. Pule rofa le tua au lia la sorulu, ia ele mai loa le tātou ofisa, nei te osi tia le tau o le unity. Lono winga, ia o whaiti tia e foi lea whainga o unity maua, pe a whapea te whingalo, ia e reinvest i le masina fau. Ai, mo tātou o lo whapena o nei e tātou whamunianga, ia mantua foi, tolu masina le tuatua le tātou ofisa e whai elo whirwhiringa. Pule rofa loa le tua au lia le aso se furuma lima o ke topa, ia o le aso lea, o ko meki lava o na toi fo ilo se leni tonu o le tātou utos e whātau ai isi au unity. Lono winga, o lea lava le tau li unity i le masina o ke topa, ia o le tau le na e toi whātau ai au unity. Le ala nā sawa il vani mai le tātou ofisa le ni tai au, ia tu atu foi se mātou so swani le malu le tātou atunu, a whāpea o iei se whingalu e toi fo i tonu lau se leni po lau tuftufanga. Ia, te mea nei manu le tā lai wa fitu, ia le tau o le unity. Ai a whapea e se fufuanga tala i tua, pule lava oi, a whingalo foi tu sisi awhai tonu, a tala mai tua sisi vaenga a wafu fuanga nei o tātou ainga, ia o whaitaria lava nā al suifa unity. Pea se tūlanga le a matalia el tā pokalame nei tai amalanga ngā whaloalo futia? Pāwhtai, o le tūlanga fwile le Anthony, e vanga fo ile o lo fanga ina po onisio nanga fo ile o lo fanga ina el tato au fai sa fanga ia po ila to ia
e whaatauina i e tātou unite hoi lele. Ia, o le pe ia le o nanga hoi le tātou ma le whatelefoni hoi le tātou whatelefoni le tātou tino. Ai whapewhele nisi o tātou wharetupe wa isi tātou wharetupe lato o nanga hoi por whatainga pe i le National Bank. E lato, ai hoi le lato le isi neti. Ia po o le ua i le tātou nanga whapea mo le tongi no tātou unite ia i le tātou UTOS. Alo whaftai futia. O le tūlanga lea o le whainga paanga ma le tātou National Bank of Samoa. O whainga paanga fōle o whapena o na mawhai ona au sia le tātou ofisa. Ia, o tō tele lava le malu si o tātou atunulo whapena o na tuitu i mai whaitoa i tausanga o tea. Ia, maua mai tau le tātou ofisa. Whātupula ia le whainu mero i lātou lo o whapena o na whaunga ina au nanga fō ia online a le tātou National Bank. Le lai whapena o na mawhai ei o na whaunga ina nei o tātou tangata. Ia, pēr whapea whaingo fie mo i lātou. Le alawa tūlanga whaingo fie mo oi. Ia, lo whapena o na tamwhai e tātou ofisa ina ia mawhai ei o na whawhingo fia o na tutongi au unite. Ia pe whaingo fia I foi o na e sila fia. Pe fia au unite lea tala. Ma fia au dividends whapena no mau. O nisi o whatupe lo whapena o na whaipaanga ma le tātou ofisa. Ia o le PSP ma le ANZ. Ia lea lau whapopa to e lo ma le tātou National Bank of Samoa. Ia whapena lava o na ngalue whatasi tātou ofisa ma whatupe. Ia ai olo iei foi ia le bank account le tātou ofisa e le Samoa Commercial Bank. Paule tūlanga le ia olo iei tūlanga foi leo ni so ta inga vale fa business penta ua ma National Bank ia ai ro iai le avanoa mo tātou tangata Samoa e mawhai ona te wailo se leni pe whaatau ai au unity e alai fo iso o se whatupe alo tonu se o tātou atunu. Ma lo whautai ia ono le tāu tele o le vaenga le pe misa la vole tātou dividends le ia por tātou tufanga le ana amata me ai le amata le tātou por galame. Ia o le tāua ia o le vaenga le wai tō telo. Ia tō tele ni so ila tō ia e masani o na whasirisiri fo ilea. Ia po a au wala mwhai ai o na vea matangata fo ilea whaisawhanga I le tātou UTOS. Ia malu tō telo ila tō fo ilele ia I le tō nāma le laina. Ia o tangata whainga luenga umo lo whapena ona I le tātou vanga fo ilea o le taunga tupe, whaptunga tupe mo lumana I manuia po le nupi wha. E ila le si fo ile mana o te tongia o iawa oia ia e te tawana te tongi ala fisili le tele na fisili ia o ani ni vaenga fo ile le mawhai ai a meisa ila tau o le fuafua o ani vaenga fo ile le mawhai ona po vaenga mana o mia mo so se tangata ia e mawhai o hafo I tausanga ia e a matai ona e anga vaa mo le tongi no le vaenga ia mo le sili fia fo ile le Anthony ia ona o le fisili le o to telo I lando ona ia I le tausanga fo ile le whaatapula a le nupi whamos whatitainga e le whape tele titi mai a matana e ia le tausanga te whainga ruenga me whapena e whapena le au nanga le UTOS malo whaftai fotia o le au nanga le tātou ofisa e eina I tūlafunu o le tūlafunu mumua o eo si tangata anu o Samoa lono winga ia pe te alala ma papa au ni Samoa pe te afio ia tunu mau a oe o tangata Samoa e mawhai o na whai lau te ngā tupe te whawhenga luenga. Lua, e ta tauan se furu valu o tausanga, lo matua. E le mawhai la se tamititi, lala o mai po se tangata Samoa, lalo mai se furu valu tausanga, o na whaatino sanga te ngā tupi. Ia, e mawhai o na whaatino te ngā tupe na o alum whanau. Ta ua ia na o tātou uso ia wai lalo mai masfu vatau sanga alum whanau se o tātou atunu. E mawhai on whaatino la te ngā tupe pe a whaatino lea se tangata matua. O lono winga. E se su atu le tangata lea ia whaatino la e alu le ingoa le account iso na alu. Ai o ia lava e operatinga po o ia whaatautaia le te ngā tupe. E le mawhai lana saule sfu tolu tausanga. O lai eilana te ngā tupe, lai lalo I nonga ingoa. Ai sa umana o e whape tala pe, e whaatino lava tangata matua lea, whape nā ona a matalia lan te ngā tupe. Se longa lava o sifut valu on tausanga. Whatoa mawhaila I on whape mai, o e lena whaile account. Tustusi mai. Wa o malie,
tu atu loa ia le te ngā tupe lea se watali. Whaitali e longa ia ma pule loa. Whatua mawhai lola ia on whai unga. A oe lea sa whapena ona whai e nei o mātua lau te ngā tupe. Ai mo tūlanga lea. So se tangata lava e fia whaisa na te ngā tupe te whawhainga luenga le tātou ofisa. Ia e mo mia au valid ID se lua. E mawhai on whanga ai le pepa whanau, pepa whai poipo, o le ID afta vali. O lau passport, o IT whengaluenga leo tātou ie whengaluenga le malo. Nai o tātou whanawa onga i universite, le mawhai on whangalo IT NUS. Ia e mo mia ona valid, ona o le tātou IT le NUS, na leonu maasina le tele na valid ai ia tātou IDs. Nono winga, ia e taun whawholo IT pe whapea leo mata alisi semester 4, whatoa mwhaila ia lea ona whaatino leo te ngā tupi. Pe a whai ua silia mas food valtau sanga lo soifua. Ia nisi na IT en whenwhanga tātou. Ia o le IT e lua, e whaangai whaatumu e lo form. Lunga lo form, e te tau lava ona iai lau e-maili. Ia ma tangata e maa vai iai lau te ngā tupi. Tele i o tangata e whawsiri mai tūlanga leo. Po le ale winga vaenga le pito i lalo le form. Ia tele foi whawsiri. Ia, o tangata le te tusi e lunga lau form lea. E maa vai e lau te ngā tupi po tangata le ta ua beneficiary. A whai, le se whingalo le tua lau soifua. O tangata lea, e alu uma i e lau se leni. A wha peto o lua. E whai oe whitwhiringa. Tai 5% e uma le vai vaenga mo la ua. Ia, pe e unos furu. E le whawsili na ho me le tato ofisa na sao le. Whaafewhea pēr whaapea te ua walau le tua i lon soifua. Ai walau fo i le tua i le soifua si ono beneficiary le iai. Ia, o aila e alu e se leni. A whaapetu la i mese tūlanga whapena. Ia, o le tūlanga i whaatino le ofisa. E whaamei le te ngā tupelea i le tato ofisa fo le public trust. PTO. La tau la lea, e whai unga. Po ai lisi tangata. Ia, e mawhai ona ave e lau se leni lea. Ia tūlanga na ia mo tātou lo whapenao na masa o salo le tātou ofisa. Pe whawhela se leni le tonu. O lisi whai whasili na mō mai. A whapea te o wala au le tua ia te ia, a le whatu a se fulu tausanga ia le tausanga si o nalo le beneficiary. O le me tupu. E le mawhai ona tala i se walo lea le se leni, se ilonga e atua lona se fulu valu. O lono winga, lo whawhenga luenga pēr len se leni, ia tausanga ia e valu i tutoi. Atua su valu. E whetau ia to e fo, ia to o tametiti e tala len se leni. Ua te le se whapoponga wa iei. Valu tausanga, whiololo lava sana tupe whapopo whapenau na iei. O tūlanga la se walo e mo mia na latu, mana ia. E avatu lana ID, avatu mal pepa maliwa oe, tūlanga ia taun whamtala e alum whanau, pēr whape te ua tupu, mai se tūlanga whapea. Sua tu male ID, sua tu male pepa maliu, o na whaila ia tato official tūlanga voilea, sui, whamaunia, ia mwhape nai rola, ia na avatu lana se leni e pule nei. Le tūlanga leo le beneficiaries, ia o lea whai o lea ua... Ia whai ngofia ia le upo fo le o ape o le ua wili le to ina I lona to lua ia le ia po le tamai lona to lua ia lana vaenga le lana te ngā tupene. Ai te ua lua ia le maftanga te ua foi. Ia me masani ia te ua whesesai. Ia o le tulanga foi le ua o te te. O mana o le tamano. E toi sui ia le tangata e whaanu ia ili mele ona o le ua leo toi no formal fine lea. E mwhain toi whai e swinga. E mwhai. O tulanga lea. E te tau ona tusi atu oe lea. Ua e mana o e sui lo beneficiary. Ia e mwhai whena e sua tu le ofisa whai lo atu tulanga lea. E mwhai ana sui lo beneficiary so se taimi. Just taimi, ok. Ai te lei malanga atu le whenga malanga foi lea le tau te tāpena umatu I lafa. Ia e mawhai ona sui lo beneficiary e mawhai ona whaopopo. E mawhai foi ona tō esi. A whapeto o toru lei ai ua e whingalo loe tu lo listo o lua lau manuia e ave listo o tasi le mo mir e mwhai ana e pule lava oi. E mwhai ana e tusi me whai lotu langai.
Malo whaatai, tau se mai lava i le tāiwa sene le tau le unite. Whaatustusa i tau sanga i o mawai pe o le sa tau e valu sene. Ia. Ia, po ani mafua anga o mafua ion whiriwhiri el pulenga le iwa sene le ai nei tau sanga. Malo whaatai. O le tūlanga o tātou tuftufanga. E fua lava i le tūlanga o le se leni ma le malosi e mwhaiona tongi atua e tātou ofisa i tuftufanga i tātou Suifa Uniti. So, whaapea e o lewa wa tūlanga lawi. O lea wa si e lunga. Mantua, valsene a le awhea tūlanga average foi lea. Tausanga i tua, tausanga leo tua na i e fitu lima sene lena ai valu sene lenga tongi tausanga leo tea. Ia, o se tūlanga foi lea a whaapea wa manuia ama tele se leni al tātou ofisa. Whapena foi a ona fuafua le lei le tongi o tupe toi tongi atu nei o tātou Suifa Uniti. Ia, o loo iei se tūlanga lei te minei. Ma o loo whapena ona tamwhai pēr tātou ofisa. Ina ia alu ilunga ia le tūlanga se leni mau al tātou UTOS. Nang o tupe ia o tupe al tātou atunu le whawhenga luengo. Ia le tātou ofisa nei ia toi moa mai nisi profiti. Ia, o tūlanga na, a whapevo ia e manuia ma le lei foi ia le ngaluenga al tātou ofisa le nei tausanga whatupi. Ia tausia le lofa le tua o tausanga fou. Ua whapena foi a ona si ilunga se tala o se leni po tuftufanga e toi moa nei o tātou Suifa Uniti. O le te wawai atu i le pepa leo whaamitalanga sutolu tasi ma le valu whamiliona. Ia tāla pe o le au whai atu le o tupe leo le a tuftufa ina atu foi lea i lau whai Uniti. Ala se tā ua nei tūlanga mo le tātou wharaputonga i lātou foi leo lo umia i lātou foi leo umia i a unite lea pe tusa ma le valu a whelua se lau i lātou i lau whai Uniti. Mas tā ua le vai. Ia malo whaftai. O futia o tūlanga lea e pe ona e sisi lātou foi. Te lea atu le tuftufanga tausanga nei. Ele ngata ele sene o toi tongi atu. Ale a whainga for se leni le mwhai ona toi tuina atu le malu le tātou atunu. Ia o le tūlanga na o se indication po se tūlanga foi lea e whaataata mai ei. Le solonga manuia o tam whainga le tātou ofisa. I tūlanga foi o te ngā tupe te whawhainga luenga in company ese. Ia e mese foi a nisi o poloketi lo whapena o na investma te whawhenga luenga il tātou ofisa ia se lenia nei o tātou Suifa Uniti. Wa se tūlanga whale tonu pia whapea vai. E runga i lalo tātou se leni le. Ia o tūlanga o le whapena o na maua profiti. Ma whapena o sisi tia pe tau sanga te itasi. Ia o le tūlanga na ia o le tam whai atua ila fionga ta me te pule ma tātou ofisa. Ina i maua returns. Ina ia mwhapena o na whaatuptupula ia lau se leni. Ia mwhaatuptupula ia e fo ilo tonu ina malo tu ina mai o lau langulangu suenga luenga le tātou ofisa. Ai le nā tia o te lola lava e anga i lava ilunga le whai numera i lātou o lea po i lātou lau whai unite fau ia o le stala i tātou UTOS. Yes, ua whai lawa sina tau te leo le malo le atunu. Ia alo whapena o na mo miere so soani tu langa foi leo o le amatalia o latu te matupi. O iai le fufuanga le tātou ofisa. Masalo la whawhengo fiesenga luenga mo le malu se tātou atunu. Ia tātou, toi tāmilo tasi al tātou ofisa i tua. Ia mese nei o tātou tamamti nā matua. Ia mamalu foi au lotu. Ia o lo whapena o na mo mirso soani toi whapula te isi atu langa o le amatalia o te ngatupi. Ia whapena nanga e tua i mo tele se la whai. Ia masi au tātou motu nei foi i poru wa tasi a tātou ofisa. I nei tumua. Ia o nei o tātou ofisa nei taulanga. A wau te lole isi vaenga foile le tautu ta ia ile anga i mai o tātou tunu uona o me foile le o le whaatu tunga tā ia me se lavo te lole pis. O le amwhai au na whaatino ia vaenga umale i lunga le tātou online na. Yes, whaftai futi au toi whamanatu mai vaenga lea. Ia, o lea e taulong longa si tātou ofisa. Lea e mawhai o na whaatino i le upenga te whailangi. E au noa mai tau su mai tonu. Ia, ai o tūlanga le pe o na mai tau ina le tātou ofisa. O tūlanga foi lea o le fia talanoa sa o mai lava. Ia alo whapena whawsanga e tu le ofisa whamatala atu. Tūlanga lo whapena o na mo mie lātou. Ai o lai mawhai o na whaatino lunga le upenga te whailangi le tātou
tatou amatali o sau te unga tupi. Ia, ele e se senga malvainga foi leo lo su mai e mai tutonu o pepa. Ia malau o lau tango load i lunga le tatou system. E te tango a alu lunga le tatou website e mawhai e ona e tango e whaatumu uma ia tatou form ngai, tatou online form. Whapena foi la ia ona upload o IT se lua. Ia ma whailolo whiwhiringa pe whawhea ona tongi mai lau se leni. Ia mantua o masina nei le tanu atoi. Le so mle so atai au whapena le sunga fua mle so lua verse 4. Ia e tā lai wa fitu ele tau al tato unity. Aso lulu, pole alofa le tua au lia. Ia ele mai loa, pe tu mau le tau unity. Pe si tia. Ia tu langa mautinoa le tanua tua ele tato proklame ne tai au. Tā lai wa fitu le tau al unity le iai. Ia ina i aso le tutoi. Ia o masina ne, ia ma aso a mata al masin fu. Ia, tātou mai le isi vaenga te iloa, le isi vaenga tāunga te lelea mo i lātou o whaafunga mai le vaenga fo ilele o le tātou saufanga fo ilele o le tātou valele o la stulanga o i le tātou saufanga le whaamule mole. Malo whaftai futia. O le tūlanga lau iei ua silia maleono se lau awhele se leni lau iei. Whapena ona koleki e le tātou ofisa, le se leni lia. Malo whapena fo ia ona whatino penga luenga le tātou ofisa. Ia whalau iloa i le vaenga le tūlanga o le tātou Airline Initiative po le tūlanga te unga tupe te whawhenga luenga. Ia wase waalele mo le sau tātou atunu. Pe tūlanga na o le tino i tupe na lofa pena ona iei. Ma ua savali atu lava i le silia malilua se lau i lato whapena ona iei lato se si tonu le tātou waalele. E leo tu wai le tūlanga fo ileo lo koe whapopo a. E mawhai an tue whapopo. Ia, o whaitalia lava na o le sui whai unite ia. O le tue whamanato atu foi. O le amatalia o lo te unga tupe tonu o le tātou tātou Airline Initiative. Lima se lau. Ia, le airline whai ono whapopo ia lau te unga tupe tonu. A whapefo i le e fia a vea oi ma sui whai unite i le tātou Airline Initiative. E au ona avea mua oi masui whai uniti. So eleng whai ana e sau whape, ia watula o tupelea avelo tonu le valeli. E whaatumulo form, tulanga uma peon tāua. Ia ona whaatumo e lola, ia lisi o form tasi whapopo. Form lana e whailoa me tātou ofisa. Ia o leala asifi le tātou, o lo tupele le, te mana ave tonu le valeli. A whapela te sua tumulo u awhetala. Ia en whai ana e whape mai, ia awhetala. Ave lima se lau. I tātou vale. Whaitali e lava nā oi. Ia ai, o tūlanga nā e whapena le tātou vale li. Lo whapena o tam whai atu e whai tātou ofisa. Ia e tā wha maupopo mai se leni. Ia peanu whea ngai e mal tātou UTAS le ne vai tau. Malo whaftai. Ona o le afu, o le pe o le wha moe ngā autuai o le tā ufa whaitanuanga nei vanga le tā au. Anthony o le vangale o le tātou dividendi lea ona o le fōringa mai le o toi mamau. O le te vai atura sifai o kusu. Ia, wha moe tauno o tia ia ai tālusia ia. Toi a tō whai le tumatei pūle toi wha o toi pēr. Au le winga o le whamtalanga. O le ngai ini so i lanto fo ile le o pei fo ile le whaintauna malama me se i lanto o le fua e pei maa nei fo ia le whalau wilo lea. Ia e wha o Sofia fo ile si vai ngai o mai e le stala le tātou UTAS. Ile whaupunga lea iwa sene i le unite. La se whamatalanga whawhaingo fia fo ile le o mole Anthony ia i lātou ho ile le mwhai ona lātou i lo tono i le o whaingo le tupe. Ia le lātou maua e tusa ma le whai o lātou unite. O le ale whaumole mole. Malo whaftai. Masalo se vaenga whaingo fia en whai on whamatale vaenga lea. O le iwa pasene o le whainga o unite le umia. So le whapeala e awhi au unite na iai. Ia. Umalola i tau sanga whatupe i le aso tose fulo uni. O le awhi unite ia. Le calculate me iai lau se leni le tuftufanga. Ia. Pe a whaupu fo sisi tu. Iwa sene li unite tasi. Iwa sene li unite le tasi. Ia, a whapera lena e toi sua tua nei toi e watu lisi au lua se lauta la e vai aso nei.
e ro a fia lo se lau tara lea i le tuftufanga e le o a fia na o le au whainga lava o unity sa iai ia e le tapunia i le tausanga whatupi i le aso tōse fulu o uni ia a whapea la e afe tā la afe ia unity le sa iai i le tapunia o le tātou tausanga whatupi i le aso tōse fulu o uni iwa paseni ia ono mo e lola i o lau i se whawhengo fie a o le tūlanga leo le iwa sene ri unity tasi pe o le tūlanga na investment e tano i pe tano lo i tūlanga ia ia pe o le tūlanga whawhengo fienga mo le malu se o tātou atunu ia tūlanga foi lea wai o tausanga ion tōnai ia e tano atu al tātou official dividend e tano atu a whapaseni valpaseni fitu tesima 5% ia o tausanga nei o le auto e tau tā mai le mo le ala ia le tūlanga foi lea tano atu tātou official i tūlanga tau tupe investments ia e tano sa atu al tūlanga tau whamasani foi le malu se o tātou atunu iwa sene i li unite tasi o lono winga a whapea sa ielo unite tasi ia iwa sene tasi li unite iwa sene lua o unite ia o whapopolisi iwa sene a penala ia a tu la fono lufu 5 unite e umia iso se taimi ele mfailana e umia ni unite se lufu whapela no mai ia e ila tō whapena ona e fua lava lau dividend e maua i le awha inga o lau o unite le iei wa tewa e latu o le afe o unite le na maua whatustusa lau tuftufanga i lau uso le te iloa le tolu afe no unite le se iei le se senga na o langa e whai paseni e whapena iwa sene ia pore iwa paseni i le awha inga o unite le na umia na tausanga tai o tau atata mai ni fuafuanga utu o le tātou UTOS mo le nei tausanga whaltupe fau malo whaftai o le tūlanga le teimi nei o vaenga le whamu mo le tātou fisa so se teimi lava e mai e le tausanga whaltupe tam whai foi le tātou le poti foi le whaltausanga po le tātou annual report ia o tūlanga lea o le lipoti le whatatari mai ana i o tātou suifa unity. Ia ai mese lātou lo whapena ona iei lātou teunga tupe tele i tātou au lotu. Ia manisi foi o nei o tātou company ia pe o lipoti le whatatari mei. Le lai whamumua le tātou ofisa. Ina ia mawhai ono whataunu le tātou fontanga whatausanga. Ia o le fua mataltalo le tātou ofisa whataunu ina. Ia ile masino novema ele i mai loa se longa e mautu le tato li poti le wa li poti autu lava lea ia mal fontanga autu fo le tato ofisa tausanga te tase le tato fontanga fo le mo nai o tato suifa unity ese mena o tulanga masani lava fotia fa pena ona sairi ili pe tato ofisa nisi awala mfai ona te fa fenga luenga tato seleni fa pena foi ona tam fai pe tato ofisa fa lau loa ia le avanoa o loo whapena no mwhaina maua le malu se o tātou atunu ina i mawhai e una teo whawhenga luena lato se leni. Nisi vaenga tā ua le tātou official o whapena o nā lotu ei. Ia o whapena foi o na tātou anga i atu. E sa eli nisi avanoa e mawhai e no so soani whaupenga te whailangi pe wha teknolosi. Mawhai e no so soani atu. Ia le malu le atunu lo whapena o na whiompapa au e atunu mau. Ina ia mawhai ei o na teu whawhenga luena mai lato se leni ai mese usom tu whawhini o lo whapena o ta penatu ia inga luenga whawai taimi le ua whapena o na pena e ta ua fotia ia o waiai le whenga paanga le tātou ofisa ma le tātou National Bank of Samoa ia whapena fo ima le tātou Pacific Easy ia whamanatu atu foi le tātou MTALA ma le tātou My Cash ai mese whenga paanga ma le tātou tālofa voucher ia manisi fo yo fatupi ia per ANC ma tato PSP ia ona i vaenga i lo fa penaun side ili per tato ofisa ia misi ava noa ma fai tato ofi atu ia initial company tele sa fai mato forsanga ele tato sa mo victim la so nafi fa sini mai la se tasi vo so matua ia fa pe la company tele Coca-Cola ma pe ase tupe ono maua mai company tele na ia
e fua lava se leni o tātou lo maua ma fua fua i pē mo se tātou avanua e company telena ia au tupe o whapenau no maua le tātou ofisa le nei vai tau tanu melo na mtanga ia le whapenau na whaso soa lei maua ina ia o tātou avanua nisi company lo whapenau na tū le lei tonu o le tātou atunu ia ma tonu o le tātou region ia whapenau foi ia le international arena tātou ia lo whapenau na tamwhai msaidi ili pe le tātou ofisa o tō whaafonga me ne tai au whapena o na whaatuptupula ia pēr tātu tuftufanga tau sanga taitasi. Lono winga, ia le ai, e le o momoe le tātou ofisa o le ai tam whai pēr, ia wā tātou sui whai unite mantua, na o sui whai unite o lo whaamanu ia ina i tātou tuftufanga, ia nei te ua wala au atu whai sisi, e le o iai se te unga atu pe, whaasili atu, pe whawhea una mawala na wāenga o sea o sifut tolu miliona lo tāua tātou pokalami ni tai au. Mahalo whaaftai. Anthony, si wangana wai sisi wāenga ia ai taulunga ile o tāpura kalame. Mahalo whaaftai, ia. Wha manatu atu le malu se o tātou atunu o lo whapena o na whiumpapa au moteli se la whai. Ia o lo whaatatani mai pēr ia le mawhine ia Emma malonu waenga. Ia o whainga paanga le tātou UTOS ma le tātou GCA. Ia whangawha le lua le maketi sa le lunga lo iai. E mawhai on whaatinu ai le amatalia o sau te unga tupe. E mawhai on a teo iai leo se eleni a walfa popoina o unity. E mawhai foi on whatu ai ai se finga ngalo e fiatala i tua sau se eleni. Ia o tūlanga umana. Ia le mawhai on whaatinu ia i moteli sarafai e au noa ma le tau su mai o malu o nai o tātou au lotu i nei tātou ofisa ia i poru. Bo tātou lo whapena o nei le tumua o le tātou ofisa whangawha le tolu o le tātou whaltupe ati na e o Samoa po le tātou TPS building le whawsanga i man makiti ia. Ia o tātou numera lua o noiva whaiva ia po le imeri mai fo i le tātou ofisa ia le info at utos.ws manu o mantua fotia ia o lo whapena o na maua le avanoa o lo whapena o na whasalau o le tātou ofisa lo sa ili se tātou IT manager ia whamunmoli sisila i fo lunga le tātou website ma le tātou Facebook page lo whapena o na whasalau atuai ia le tūlanga fo i o sa ili se tātou IT manager ia tātou ngā lue whātasi a wāfo se manuia nei o tātou suwha i unite ma se o tātou atunu. Mole atu foi le whamaloma le whaftai ia i le awhionga ia mulianga tele ia whainu Lei James ia la whapenao no tu ua le maftanga ma le tātou ofisa lea o nā lea vanua lea whaasalau vatim nei ia wa loa tausanga o tautua ia le awhionga ia mulianga tele. Ia le tātou ofisa te le foi lon sau mo tō sui whai unite ia le ala wha mawai atu e foi le tātou ofisa le nei vai aso ia wha manu e tele le tua ia tiu te foi ia wha penaun whea ngai atu mai ia malisi foi tu langa sui fuanga u wha penaun la asia i wha manu e pele tua i le uso ia marfatua manu whaalo ia me tātou ofisa le tātou UTOS le nei tai au whaftai tele ia le sunga tautai le tātou poklami mo le avanoa, whaftai fo isa mo le whafunga anga, ia whapena o na mo se avanoa le tātou ofisa, ia tau longlongo tuaile o tō pa ia malo tō malu, mai le tātou UTOS, whamanuia le tū whai unga le ni masina, ia soi fua mai manuia. Le sui o le tātou whaaptonga le UTOS, Sugar Anthony, ia pe ona iai le tātou talanoanga, ia ina nei fo i vaenga o le tai ia tau tele ia vaenga pe ona taua e le sungfo ia Anthony ia vaenga taua lava ia o lo suane i tātou ofisa pe ona whae loa ia mai sau tātou ni upolu le tātou ofisa utu i nai whanga whaletolu ia o le tupe o ati nae ia pe fo i ona whae loa ia mo le tātou whae moe le i le tātou vaenga le i po le tātou dividend ia lua option em fai ona e anga i o le ofisa ia po o le whaatino fo i lunga o le tātou online e le tātou app na le app.utos.ws fai ona whaatino i la vaenga ia po le whaasio tai o le tātou numera pe ona tāua lua no iwa whaiva ia ma le email i na le info@utos.ws ia a Moses tātou avanoa o la whapena fo i ona tātou tō talatala ia ma le tātou vaenga le UTOS e manu i tele whaiva alo fi anu tātou tunu i la nei tai au.